Gavana Omero mutuma twethinke na thiretie mere yawe nyuma yetumo kikingi ukujirwa kiri mitandao nyuma ya ukethira akiuria rais kwa Kariba Meru kanya kwithira nende bakiambirio kama njou na nyumo ingi cia kithaka akerea na Weru TV na njira mwanya mutuma nethirite agitumiria tikarie na Juno na wendi bwawe ni Meru bethira bakigunika na kithaka kia Meru National Park hamwe na nyumo ira ciithira cibatetherio robo Narok na bethira betetheka na Maasai Mara mutuma nethirite agwene bara bethirite baitambia ntetoi ni antu bawe bakisiasa kiwandika bayo kire miari yawe ura kutibatire mutuma kwa rite mbere okinya kiri mbere ya Senate na rawitito choke biurio ukonia utumiri bwa mbesa kiri ndwangi mwanya kauntine ya Meru. Gavana Kontemeru bwana mutumonto ithingia akwithira ni karo ya kamite bunge Senate speaking ntukwenarwa mbere ya mbere rugendo rocho kanene Kontemeru itumureberie tomurungi kana tomuria kioria kire ntuba bainge bakwenda kwa gichokyo kyawe kiure na kyo yokari atere gavana to manisha okyo kama njogu na renywa nke ya kuwa toa kama njogu indayanete background information nkaua nonto Ameru bakorwa na wanyama ni nonto ng'ombe barithia ng'ombe iboka meria and I'm so proud as the governor of Meru to report that daily milk production in Meru ni 560,000 liters. So tugikumaeria kuriteria na turithitie ng'ombe cieria ndaciuria nimbi biongwa tukuona kiri wildlife nimbi tukuona kiri njou nimbi tukuona kiri giraffe nimbi tukuona kiri buffalo ndona opportunity, perfect opportunity mbere ya His Excellency the President and the entire team ya Kenya Wildlife Service ndabera nende nonto batu turamenyekanire ya kamiberia na ito the best in the country ko kameria kana ko produce milk ilazima to exploit opportunity ya wild animals ila tuena sio especially in Meru National Park na ilazima tuoneria kire nyumo hii kenderia gavana mutuma na shokera ringithania Kontemeru na kaunti Narok na Samburu ile chithero chigunika bunene mono na mito mambitisha kithaka akio kinya Meru ni batera kudure kigunika u ora tukoneria ni wanyama ba chunkube ya baturetera ndola becha yuchi onde ite batira wita kiri national government Meru County nonto we are the host itweto kuumia nonto bwa these animals itweto wikaria netweto ko lose our property netweto ko lose our lives na ntendere kuwa nyama nonto inkomenya nyama itebwa ndeta kiri ruterero eria nonto batu turi akami corona korobara bare mu chairman one yo indaize baka understand dawa tokame ikuona kanyamuno na njousia Meru lazima katwaikama ite kami twaikama Meru National Park ndenda kuendelea kuromba president na relevant stakeholders ilazima tonenkerwe Meru National Park kingi gavana mutuma na shokera rikithiria Meru kwa mono akethira gikunja shati na kwethira gikirira tube gwita ngoge kenethira gitonya mashinani gwitira ntongoge akiuga kaunti Meru ndatigire tomotorone jo munene mono na no mwanka linge bakwethira karanthe goro hajwegera na kuthambia wala no karobishine mono nari ngambicha ogara ofisine muno okay ikioria gikia gukara ofisine muno ni onto bobo ya no onto gukara ofisine kandi officer ni bono onto gukara ofisine why ndi kara ofisine toke invite kana toke banga we are laying background in background we are laying a strong foundation twina investor bakwenda kutugurira avocado cietu twina partner bakwenda kutugurira macadamia twina partner bakwenda kutugurira marigo twina partner bakwenda kutugurira miraa twina partner bakwenda to partner nabo mantu ne ya coffee twina antu bakwenda kutugurira kawa nende nteto yu itemea ko bwithikira barabara ne kanyonyi muntu itemenya ko bwithikira nara turamatoka ruiro twitite no nturuiro ruiro ruratumite antu bau baura na jabo na ubotengani bonge na kirikithiria Meru atithiro akibaringa nthegoro gavana mutuma na thomberete ulito kirikaniro kiawe kirekire ntuwe kunyumuma Meru ndabwira iboyete kuona mantu amanene
nontu mwathani na mubango na batwi na muno twambiriria o kama njou tato cietu igubua iwea Nke reporter Ndoshoru TV kuma ja kingine ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.